Ungoofaaru rasmi futboladanuge mashruu nunimi lassomandati Ungoofaaru zuwaanu annani social mediaage eki mansatahuga kambodu faalu kuramu. Egotu Ungoofaaru zuwaanak Facebookga hissa kuffawa shuraka balalana. E zuwaana ingiriis bahum munefawa e meseja nazaru hingala mahingava. Ra Ungoofaaruga futbol kulumge hunarwerikan huri kuluntiri madennu. Eta sateka zuwaanunge hittahuga futbolea loobi jihifawairu. Emihunge feshungai husfaaga. Hirafuhun forifawa danu. Mi dandu nukin zuwaanun wani rajyege mashhur bodati kulabtahuga first division gaya divi rajyege qawmi teama beskulefa. Mikan demehtene gotegga kuriyat diuma miharu emme beenu wefawani fembaru rangalu futbol dande. Gina aharutake vande mirashge zuwaanu futbol kulumuge shawgorikan duunuko ekashigenwa wasilettake nennameves e ummiduta diruwagen gengule. Mi huriha gonjehun takege tereinves mirashun hunarueri kulunterin ufede munde. Ehinkamun emihunna farita kurumasha mubarata kulumasha kurieruma rakkaateri khasa futbol dande libijjenama mi kulunterinna hasil kurevidane kaamiyabige minwaru kiha boduwaneto. Futbol dande ki hamekani simentiya gaskahage hikuleve taninnu. Ei ummiduge manzile. Ei ebbavantakama furusatuge dore. Efada danakun zuwanunnaki sihhatu rangalu bayakan hada needeve magutakun duruko emihunna samalukan deifawa kamuge ihsaas kureve. Adi miharu tibi hunaru erinna ituru baari libi kuriyan ganna jiilan hivvaru libigendaane. Miidura Ungoofaaru futbol ailage faratun kama behe farattaka wara madumeattiri kamayeku gowalani mi digulagenda mashruuge masekkin awha fasha nimme adinuma. Danuge masekkata kuri sarukara doluwaharu mi sarukara deyaharuweken gosfawa airu. Masekke laswa komme duwahaki amura nulibene zuwan hunaruwerige wagutu bekaruwegenda duwahe. Alugunume mi binakurani hamekani danennu. Alugunume mi binakurani mustaqbaltaka fakhura qawmi baharu. Mifada eta shure social mediaga Ungoofaaru dandu laswa lasuma guligen Ungoofaaru zuwaanu annani faalu kuramu.